Tadi ya atuh ambu. Kemana si ambunya? Aduh, mentara rese si ambu. Ambu, ambu, meninggal bareng. Naon atuh aki lu meninggal bareng rambut teh kerdang tak kene. Nong kita nu disana. Pan ameh akur gelisna atuh jeung barudak. Eta si ambu. Angger wae ambu masih dibedakan oge. Ari geus ternyut-ternyut kitu mah. Da anger wae ternyut. Ih si aki mah bae atuh karijut oge da jiwana mah masih keneh budak.